Opemsuo TV so ene ye mamuni na akwaba. Baby a mechine eye baby a impempi no se sports activities ekoso ewo ye school mu a ekoso ewo Baba Yara Sports Stadium ha ana schools dedo na efa ede ekọ na ebewie che no ha soa na wo sanso ebeko impempi no eya afe akansie ana ya na ekoso ewo schools ahodo no entem men sabenkum eye Kumasi Anglican Senior High School ye chanitia eka no supercars wo momrane any disciples men sabenkum ana wo mo ewo men sanifa so ana Kumasi Technical Institute ye KTI a wo mo somrane any Canadian wo mo so ewo na mechi ana Ghana Education Service ne fa wa Santewantem wo mo so office ewo na empempi no sa afe inse mu anase agency ekoso Baba Yara Sports Stadium no aha ene ya na ebewie ntokakase ne paisa se schools awodo a wo mo ne afoforo nka na ha na wo mo behia eko ano eden ma omafo ete hanom pa na wote se wo mo bre ewo ko enu ntino Opemsuo TV ye ne omafo ekwa akotwetwe nkomo efa sa entokoya ekoso ihu se Ghana Education Service Samentim wase ekoso ewo schools awodo ni ntem no wo mu eyawe anase wo mu ahu de ekoso anamon ben ana wo mu tu afa hom enu eche ne bambo ejuma yekono den na wo mu so eye de afa ho se ne ebe ya ohaw kesi a games awodo a ebekoso wo sports stadium ne be wie eche ne na ntokwa aba besi ewo hanom kame ho ne ene omafo ana afia dusuafo wonuma empempi no wo mu hu de yakoso no yenkotwetwe nkomo na yehu de wo mu ahu de wo mu ate de wo mu nkasa enutue mu ebie na afibia no ene santokoi eya na esipa ano eden Pacho ye ma haba Opemsuo TV so menhia yefie Micho so o me yenim se woton ade wa hanom wo ben stadium yi after games bia no schools ni bi ni schools bi nhia ma entokwaba how pen pa na edeba ana wa witness bia den pa na wo mo ye ya any kwan sanka students eyesa oh we dey meka ne say o mo say agro no mo didie now so omopon wa niema bebre omo ye ya even ye was stores so hakra just ye close stores and sana yetimi aye nya sa wontimi survive because moba ne ade ombe kontokwa bebre niema basabasa wa ham say ya ka but me dey say e betimi atwa games because o say omo say no mo no mo yi athletics ni free enti I think say be managing is enti den pa na o champagne for ya sa ha we no ebema abrase. Okay, dear Mimi say, Cecilia, dear, I was saying soldiers mum neighbor because I'm calling police for the common or motive na contoka. Enti me jiri say soldiers, some who want soldier crana, on base rooms, ya no ya more, and also bet me a boy. The omu ye no, a hamu market pa. Papa, because some of her cry, ain't mean to add, car be for her, a son to quanto quantity, almost to Tomobania, the bearing screen to me, Bonia, the identity. May yes, she'll say a boy market never her, but we'll manage. Show you that. Opemsuo TV so ne yema ha. Yeah, anua.
Mepacho student games ya brebi omo ye bewie chene na e de mentimu ase ne ntokwa ebi fa ho eprepra ne mepacho what witness be what be pen ya pacho anamo be na wose mpanifo etu e de fa sa ha wo my witness be pen na migusun so am witness ene kura jama ba me ba be support me school tia media senior high na no kwasem ne se sisi ano wa wani twa yenkwala abefo nkwala sisi o ma ba wiase ntimi de metumi aka nyina ne se kasache ya ne afutuo ya na se de ma yenkwala se de be ya on be hu se suban bi wo na se hu hia enye se on be da so suban na di wo agudie ya se menim se wo ye panyin wo hu abrabo ni se ne yesitie ye kasa ma advice emma students no concerning that year se men abeka me de meka nyina na se sebi we agudie keke ene nyina yedi akwaya te se wo school wo be se bro ni be se wo work no play make jack a door boy enti at least ho be hia se emre ekomre no ye be hia sei na ye di agro ya tentri ye mpom kakra enti me de me hu se hu hia bia se me ni wo be di agro a me praw ana se wo pra me mfa so ben ene emi no nyina ye binya no so enti agudie nyina ye hu se nyina ye nuanom ye nyina ye school baako na ye ni agro said the way I will be enkom kupra na daachi bi no so enko ha nipa na brabo pa shadas me anso das mommy ye ma aha ebe Opemsuo TV so menhia hemfie ya oba mommy ewie uhie enkrai games ana student games ya omo ye enim se mo amoton ade wo ha no mo wie am ehaw no mo na mo femu pa fa entokwa ekoso ewo mo ntem what witness be pain ana ntokwa no so no eya na eba ne sa mo market no ekosen edwa ekosen eba sa bibia ya basa so obi edwane because ade na mo ye na na ehu omo to abo afi kwa de obi mo ha no so de se kan na mu blantain pa omo hia wa se we student se akola bia pon school oba na chese in fact eni enyan pa se wo ha na wo hia bia last week no na chese serious omunim se oye onye student na onim so na nkwa na so aso odin chese se kobasa na ye bepam mo se mo bia nko inside se wapon so akọ omu nko no mu jejina ho saa obete ye se we ni we won tokwa we ni won tokwa mo de abo no mo to abo ti kobasa na se wo anwane a obetimi eprawo enti unema na so opake na okofie na se ade ton na woton ni nyina ese wapon nyesa obetimi eprawo ene se blantain ne se twena abamu no so kra so nye se wo enipa kun eda form na nkura nketenkete omu kita blantain no omo je omo kra ne phone so je efiefo no a omo de omo nkonta ko ni bio but omo share students na no mabo omo no maje omo ho ne menyina ade omo ye no ha no today na show education directorate na nye se ne ebe ya da art we ne ebe kofom kra bele na nka me suggest say also omo nche dan so police for no because police for no wa ha ana police for ha pa omo person omo control crowd but omo free ha omo nimisa ha adwo omo kwa na ha fon so asom tinka yenya soldiers at least omo be suro omo me dey say na me hu no ena nye soldiers kwa na police for no e be free inside no metna outside no because omo de omo ni hwe inside won kwa na e basa na abonten so for ni so nye face problems pa enti da say omo di soldiers and as because when dey yentimi ntwam yenyina can sports no e bi na obi de kope na ankola amana kobobo e bi de kope momo tumi kan tie ne de wo ka se wo twama ye twama enye ba security ni momu na ese na so man ye tight security ni ne esra omo man ye tight e basa na ye nso ne yasumba dua ni ayam hihye nko a wutie moje tu nkola ni bi pa no enso obi wo ha na akohia ne nkwanhia sister ba ko ye ne tifi ne ba wasi free bus ma okohwe bi nika 5 million so mu ye na no ebo ne ko hia akwala no so ho ye ne tifi enti eni enyan pa enti yesere omo security ene ese hia ekoba saa wo de omo security ne no so abonten ene inside ho ni nyina eba saa asumdwe me sure saa asumdwe nso beba ye mo akwa baba Opemsuo TV so menhia hemfie me da se bebre ene akonya mo de ama me
Ismichi Amati for my chef. You name Sir Rift among SHS students. A games say na they signed to Panoba. What witness to be paying? Oh, from day one, from 27 January till now, me wahana me monitor baby anti me be ekosu bia. In Tokobe SHS student to so after zone no abonti won say street nim other schools be other school nyan tokwa. Ya tell baby and the crown Super Zonals yenya schools be cry ya mom student cramba. School be say Islamic senior school. I think say omu zone no omo ne other school be kon abonti won omo kon for boys no crowd e pomo omo class omo try some bomb. I think say a school now decision say omo student number because omo at least in there omo how much we can. It is a school management decision some omo Islamic for number. Oji di pass den na this entokwa ne ba. Me dey me kai time ne dia yeah time no school no na rivals aye baby ye near rival na who say ye baby but generation we dey I say we ni wait work na amakoko ntokwa I say e bia nim itino who say generation na media and social media na obitimi tamfo kra na wakase e bia enemu was for me boss e share stadium we mu say itino kra no so be share stadium a no mu ko kai sa video no pe na e de sanyo na ba to school be the same percent ya to ase sakafia mu nyina na mu ko stadium ba ya ta na ntisa nti I think say media no na amankwa no show bi ma e ba public na amankwa no ba mo yes ade nti den mpanifo ye be ma santokwa we ye so ate anase be kofo adewe de yeso ntimi ntwa because from 80s ni we starting tekoni nyina de bia sa na tia besi ne ade a measure say kra de enyoma ba for because ye pon ntekona ba bia car park no a efie for no school for nya tubom be ne no mo ma fie for no mba car park o unhye uniform ba ho e na unhye uniform e din so be ko school for no stance ni that things ye no nyoma ma tete so kakranti no they say ntokwa gidigidi pa de and she didn't know what is surface but you bon slide nyoka kra bi de ugbo hu se na maka so de ntwa but kakra ba ya aba de e de beba because ye nipa e de am so yan Pashoidas. But that's be able so. Pachosa entokwa among SHS students. No what witness be paying. Yeah, me call SHS 210. Oh, Chinbo Akodu Senior Kumahu. And I'm a transfer by jobbing. See stadium is starting stadium 206. I'm a million assistant administrator Chinbo Akodu. See na me da bi omo ba me baby. Saturday na me almost by JHS 1. Na me baby bye. Saturday ni mo nyina school na me ni se mba. Mo ha adwen pa de na yo bo ase sectec ana KTI ana OT ba o ma da bia na o mo ntokwa na no de OT ana KTI no mo killer bi o na fel buzi say 2011 2010 2013 na buzi na on no so no more the boy o se bibisa ya air boy no so ha adwen pa anti na ma anytime bia no wo fi kura when kasa ba hwe bi ana sometimes na minim say fia ko bi ne mass girls entokwa no mo bo push ni sa ti ana ya betimi ahu bi no afa hono Nti say kasa ka ki bi try education director say na ba ya sa ati e bi pra na e bi ye almost say ni o ma no ya kasa ma recommendation bi asa me na be oh enye sa ne ma ni na enye because I saw him di kan ye no kura na o ma no mo yo mo killer na ne nyino masisa e se ne ma na akoye government ka obu seat e nyina be bi da ba e nyina ye hu se ehu hia ana se na ni tie no so ba na e ba nti sa ne ma nyina me hu se emmo a e se ejai da bia no be ma bibia ye bia e kama o Ashanti region that's ba it's so bad but moya pa o hwe school bi ho no mkra anye aso mu di agro keke agro ni nyina e ba ise bi ba obi ho fa na bufu ni nyina akoye gidigidi sanso dia ye nyina e betoto so dia mo stance ye nyina na afrai schools ni nyina na de ntokwa bi aba ebi mu kra timi fam twahwe last year la interquire by ebi mu twahwe na ebi mu efenti ebi mo ko hospitals
nyina wote hɔ ma na yɛ da ayɛ ntɔkwa na nam ntɔkwa ni ma bu hɔ ya ɔwɔ asma na ntɔkwa ni ma nam ntɔkwa ni ma ɔde afenti bu hɔ emu ɔya wote hɔ na ɔmo yɛ sa na ɔhwɛ ayɛ metumi aka sɛ mpanyinfoɔ betumi ayɛ aboa no sɛ mpanyinfoɔ no ɔmo ba ɔmo hwɛ ɔmo ma mo securities anya tight wɔ hɔ nom saa na ama conflict amba mu metumi aka fa wɔn Opemsuo TV so ne wo ho yɛ na me adom ho yɛ na wo so yɛ bɔkɔ games ya mu yenim sɛ ebewie kire ne ntɔkwa nketenkete bi one witness bi pasa den na ho yɛ pa so me de ye buy last season teko na buy na ɛyɛ yogurt throwing nti ema speed game ema ne yɛ to say fighting by ɛyɛ nibre na aba say oko school Wesley Ida first TK da second na munya mo stance ma on chuma mo me dede obey dede say ebe cause fight ɛwɔ yɛ ntem ana na sesi aso yɛ ba won say mani aho no ama asini bi na yɛ me sa ɔyɛ den by come back and yɛ beba yɛ kɔ come back sesi am no ka say come back na ne den yɛ kɔ to aso mo so bi say na set na mai sesi na set na ba say yɛ ba na yɛ de nkra na ba yɛ from to fene de ba say ba na osiam na panyan odi blow back ba on man chairman sa na me yɛ den pa odi blow ball there be say gaga say my back out ne ho de say back out ne den say matituma tai na go so to appoint me ba ma na afa na fala man kaka ko ni mu de yes nti say ya beduru idea afa na set ni na ba nti e come back say won say e flyer say stance no to o ma rock you by still come back e kwa mass for ne so unsuro say ya bo weni e bia na de e be bo kra so chen hwe Debi Opemsuo TV ye share ya probo no ase no ye ne o mafo dodo na atwetwe nkomo no ebi kire se e wo se bambo no ene ye yiri mu pa e wo eye center sawodo a eye anam pimpin games no ekoso ebi so kire se e wo se sabre education director na se education office no wo mo ye hyehyeye e de fa nipa dodo e wo se wo mo ba sa akensie no se ne ebe ya wo mo beboa ama hawa impempin wonu ma etse sabotamu wonu mu kom no eto obetimi etwa Opemsuo TV so eni mame ajwa eson ne edamo ase